Na wo dem say nkofo Agradaa buo mu asase we so. Wo buo mu pa, wo na be so kwotena Agradaa so. Eti wan mu na na buo, wan members. Ayaki ya wo ni nkofo na ebo sisa nkofo we bla ko o ba dress say. Na wa hwa akoya. So hwa Agradaa video ya akoya. Pa tin jo say the die cash ya. We akwa wo hwa na we ayaki. Odi ni woki. Sir, na kwa hwa na no o jalo wo so ne sa we do me. No say wo hu ade da. What that is of Juma na konfo Agradaa starting nyamiduma. Uye nyamiduma check. Iti uma konfo Agradaa the oil la be Bishop Titi so bomb payama. What do you mean? I was so come na ka oti Agradaa try so kura body deliverance wo. Because Bishop Titi no starting Juma na so starting nyamiduma no. Na Agradaa start here. Agradaa ba na nsa ya. Iti Agradaa ba na nsa Bishop Titi. Ukwa someto no ade ama konfo Agradaa. I'm a Agradaa the oil of goods so bomb payama. You are shame. Mema mwa ba ediba tuma GH so nana mo usu amasaji mejapi my brass so say ye breaking news the more share beka yensa no de beso mo mo amuni dada ye maame Patricia Odro Kranten isi evangelist papa bi power bi mo Ghana ha we deliverance kra ka hu sabre sema apaponte efa no ene say nikunu fine boy ada te so time no twa video ye nim no say one na na te Sesi nikunu no according to information no nikunu ne jai no enu ntia na nsen afi kwai mu no ye hu ne say woni no etwa video ne pictures ahodo a wode ebetudwa ene ebie mu nso no according to speculation no de ntia ekoba ne sa ene say nikunu ne hu say eye prophet TB a wokono wokoje prophetic akwankyere efi no Agradaa na ahia ewo annemu eno na nikunu ate hinta de say anam so ma ne jai ne biem so no de o kasa no ebusefo chira Agradaa ede ne baba ele ba fore ansana wo hye eye na sofudi adwuma na ase prophetic na ba wo sayare na ekeka honya no eho elefi ne busefo nsem na soso ma medodo enti enkotie eye informative emresesia Agradaa na akoye connection metiti be do free oba dwamanfo a wuntutu adwaman kura mfiru mu che me ba be nyame adwuma Agradaa wo kunu no wagya wo ko oduro o mmua wo biem. This time when the Sikakura command a woman, and just a Sikara we do metiti I could Agradaa free man on an 8 years when I watch them as a Obano who do Obana Quajina so and we woo Akranu Yam say, I dare you for camera to banners on the area. Who couldn't Jenny watching a who couldn't do a key. Now I will co program I said your car on the area. And can I know what not think if we go couldn't see a kunyum the camera to the Ghana for one share. We so be situation for be man you sulu ya. Hey, asem kesi ni asem ofia nkasa na ene prophet Silas abeka woman ni be Brian sem no so nti asakata wo fa eye revelation ya betodwa efa ye maame evangelist Patricia Odro Kranten kan ni feno okonfoba na Agradaa wamne ma na kwaba embrage with them so ma kwaba Ma me just we. bibi akokode Oba de ada Roma bibi akoko. ensemi muadin Muadin papa. muso Muani. Hey, obi a wa share say deliverance dey o your kan manfo yi. Ena sembi say ba say ni kunu jana. Na so hwe ni bi na ye ma me ofe mu ana. Ma me Nyankopon hira. Me chia o tifo na obi onya de ne kasa for ina too much. Nyankopon hira. Asem na ye koso no, hemi kra me dadwe ne hokura me nti ase. One. We evangelist. Wo ba ye nche. Ana wa starting oye adwuma. What the fine. Obi anka say enhye nkomana so obi anka say but now no aye ntem dodo. Ebre no 8 ya. Aye too sharp. Sir? Aye ntem too pa. What started shenkom? Papa. What started the able deliverance? What started sayare? Aye sharp. Oba see evangelist. Ma ho time, ma ho mre. Na ko yewe. Ura kra ho aman pa. Hey. Me wa mama me no. Mama ni nya abotre, amane mpere no ho. 2. Baby e waduru no. Abrabo no opatre se wa switch for akonfuduma na oye dada no. Won se akonfuduma na esai. Let me set the record straight. Won se akonfuduma na esai. Na akonfuduma na esai no.
or pe baby a wo so betima divert attention e de akwa menye sika ye de afiri wo ba wo pe so ya de bia ontimi nkoton ade ontimi nya hwe okay me motive ma dwene ne say na konfuduma no nkofo ho dem tima me kasa masachira but still na bura bibu nkofo na no na metim na say wo kan say obi nti wase yo because I said that so mama Agradaa o na eduma o ye dada o nyuma wo ha o ne sashase o nyuma wo dada ne sashase ba de nti na wan ko na nyuma na ka tete na masachira me na meko maso me evangelist me yema dwuma a oba yewe ano ne kunu na ya sofo ni kunu na sofo ba de nti na wo di mirika ana wo se fesi na wo kunu kra de ehu na enimu biem wo na wo se ye ba sama na me hwe ye nia be ma Manasseh na Manasseh ka se ni kunu ne gyan ne ade ba ensana Manasseh ka se ni kunu na me ne Manasseh nya adwene ana se mintimi nka ensam ni bebre because dumbayi for say do tini mako ana so do tini gya ho ana mu kwan ye fa ehye ne fa ba Manasseh ye guy dia enye ne nsam bia na magi adi ana se ne nsam bia na o kan mefa ne tra keke one kwafo Agradaa ne so for payin na o so obebo na so ye we no wan ni no no say prophet titi bi prophet titi ni kwa don de ono enye o wonchen mama obobo na su no o so ne ko se mente Agradaa boni din kura biem first na Agradaa ka so boni din ni kunu no so mente se ni kunu no so no Agradaa du nanim be kira se first biem but Bishop Titi we gina kasa fidie we so ka che Bishop Titi say onye very careful awo maame no maame wo be kunya medjuma wo fin wo be se nya medjuma me kan lockdown ba Manasseh started so all expose ya so for maame no so be fine 70 bi e be try ni TV so ya talking point e be ke ku so for no fin you Bishop Titi you are aware ba be so de ko di maame na ti ade maame na ma wo a Bishop Titi ni nyansa na kura mo nyakopom obi anyansa ba Bishop Titi nyansa na e wo fom sir the reason why me say I want from the say when you give for what starting na medjuma na konfo Agradaa enya adwuma ye what starting sofu djuma na konfo Agradaa starting na medjuma wo ye na medjuma che iti wo ma konfo Agradaa de oil la be go Bishop Titi sem so obon pa ya ba what do you mean e wo so mo na ka o ti Agradaa tra so kura body deliverance wo ho because wo Bishop Titi no starting adwuma na so starting na medjuma no na Agradaa starting ye Agradaa ba na nse ya nti Agradaa ba na se wo Bishop Titi o somrete ho ade ama konfo Agradaa ama Agradaa de ne oyela gu nse so obon pa ya ma you are shame Bishop Titi o ye shame na se ye hu bi pen wo Bible mo ye se Paul amantem so o se di ka Paul amantem neba Paul amantem o se di ka for no te say Paul you Paul akọ Peter o de oya go Peter so that be anti what te say Paul akọ friend say akọ James mo so de wire akogu no so no obai obese di kan for no obese no obeka sampa ne mo Paul be kan se mebre fa Yesu be di Yesu wadanse but to go to extend say wo Bishop Titi Agradaa de oye be gu nsem so obo baya ma wo Titi asa frɛ wo be gire ni pam wo Titi na kwala what do you mean wo Bishop Titi starting them juma nye ne na Agradaa kra na wo enfa na wo so se dey na ba ne sa ati America say mini connection na da Bishop Titi ni Agradaa ntam mini connection da Bishop Titi ni Agradaa ntam endra na Bishop Titi ya sorry endra that was Tuesday na konfo Agradaa tin aso dem na me toa me say Titi aden obi o be gunya medjuma ho fin wo do wo kobo no manika wo ya wo so wo invite so we manika man kon baby wo so for baby Bishop Titi say na so say obi am say na so members na sa Indonesia was not go Agradaa so because Bishop Titi no who is here won baby onenam sir inti go for Agradaa bia go for Agradaa be boa me kakra 20 na oyesa but only careful who say abrabo na ayebom impenfo se wo suo ansa ana wo de mu odu gogo Titi so fi so ase be catch us dantem awu a ye ni na kire because go for Agradaa na wo ni no oye criminal de dada ano de ba nyamizuma mu it is still na criminal juma na no ede oye ti wo Bishop Titi se wakoyi wo ni ma won de konfo Agradaa nam no nkofo be puti wrong na se nkofo be puti akeka nsama fa ho sir it o se ka o ma Agradaa ni space man ga bo kra na Agradaa nko ni baby na so ko baby so o be come wo kra ya underground o be come wo kra ni obibi ya underground e me yi wanim e me ka se ana wo ni na ko na ba
na yewe ena wo gina so dem wo prezi ko wo prezi Agradaa Bishop Titi wo prezi Agradaa. What do you mean? Na say asema Manasseh dia beto abonte na efin o ehu a ekoso nti no de kasa asem. One, the other make I just Manasseh didn't say people on my main fan yet adwuma. Ebi was on be adwuma. Because me tie nsema Manasseh aka bebre, ne nsem bi on ma oni fat. Okay. One kasa na obetima frame Manasseh na no de. Obetima frame asem. Ba me de me nkoka se confirm Agradaa ni Titi twem plan na so emi de mi hunu ye. Ana dia wo hunu ye frame wo court se mi nko hunu ye. Mentimi ko ya. Ba me ni connection na e da oni ma me ni ntam. Enti ama me de be go to that extent say or the oil be go nsam. So obon pa ma wo Bishop Titi. Wow. Wow. Who Bishop Titi? Who started Nyamijuma na Agradaa Kura started Adwuma ne? Who ye Nyamijuma Bishop Titi those days? Me go Bishop Titi ni a. Who mati mention him? Na me bi say o. Asofo bi ti say Bishop Titi ye o mo hwie gina Agradaa etienu nti na ma na wakokudu a ene no wa hya say ya so ntente ma na. Ana ma ye ne plan da da o de ye. Ma me ne the motive. So me so ye Nyamijuma no. Ba no probi a nipa nso betimi support no. Ano probi a nipa no say there so masi we there. Me de mo ko baka no betimi kire me more details e wa adwuma nim. What I said? But Bishop Titi so ye adwuma na che. Ba Agradaa no hwa o ntimi fa obia ma. Ti o say Bishop Titi abade o so just smart because Bishop Titi betimi kire no more details e wa adwuma nim. Sir. Because adwuma your papa wom, your body wom, your creating wom, your key wom. Confirm Agradaa start igbo key. Key no use so. What start igbo key? No more than better just so bomb pie mo no. Any key no start igbo. Sir. Any key no start awobo. No more better just but only church members. Key members ben. I say go for buy or dey or your ka omuti. Any key for kwa mo e kwase so mo ye ko tu mo ka na e ma be gum key. Sir. One member one me say bu onko Agradaa bu nkrofo one na be so so ko Agradaa so le. Bu Agradaa bu nkrofo yi. What's a chira kuna when the beggar so ko so. If you dey for say enkom share wa share nkofo asala nya kibo. Oh my eki. Na ade ebo ni muni aso eki. Oh mama chira wade. Nyamijuma betima fa nema bebre ato so. Okay. Betima fa, betimi di tia to. Obi o ahun si obi betimi di tia to gba na ni ba no nya sofo. Na me hu bi pe. Me kra say sometimes me shey. Obi betima ye wo ni pare na mo be bu se di pare so ba nya sofo. Na wo de me se nkofo Agradaa bu o mu asase we so. Wo bu o mu pa no na be so kwatina Agradaa so. Eti wan mu na na bu wan members. Ayaki ya wo ni nkofo na ebo se sai sa nkofo we bla ko o ba dress sei. Na wa hwa akoya. So hwa Agradaa video ya akoya. Tinti o se ne dai ka sunya. We akwa wo hwa na we ayaki. Odi ni boki. Sir. Na kwa wo hwa na no o jano wo se ne sa he we do mi. No se wo hu ade da. Hu he. Hey. Eti won timi sani obi so nimenu aso o sakra at that moment and I confirm that that ni Nyankopon be sure confirm that say at that moment Agradaa be shenko ade nyame akwan de me se ma me ti Nyankopon san me ho me professor na Nyankopon san no ni Agradaa nko kasa sa Nyankopon san me ho ni Agradaa nko kasa dabi na Agradaa ni o se Nyankopon afre no ono na afre no wo ye evangelist a di wo le mu na ko obi answer but to the extent say wo ba ko bombe na ni Bishop Titi na no ye mo wa pa no sa me ya wo Bishop Titi wo starting Nyamijuma nya de ko fo Agradaa de oye gu se ma bompa ya ma no osusu se de ekoi se na wa hye no ho no wa ye ntema bi aso e betime ma ni kunu so na oye so for da no we join na ma me ni kunu no de ho de me ni mo ni kunu ntama sam so ni kunu be ja no se ni kunu nya no e awale mu nsam mo problem ba me issue am feti ni say to that extent say confo Agradaa be start say wo hye nkom abo deliverance ayewe ewu hia na so wa sorry den no dem say na o dia I don't say o dia deliverance baba be na wo den na wo confo Agradaa nyame be na afrewa and oluma nsa be na da so ade kobo deliverance no ma say na afrewo Nyankopon ne say o de be to Agradaa say at that moment na o sachira with you one we kura my say o se nko be hunu ade ana na hunu ade da na no de wa kom no asemwo ye woni ma bi won ma ye Christopher obi won no ogu nyamsum na ni mu ase ye mu ma ga Christopher ye so de wo se ma me wo ba Nyamijuma wa enchaye we lase wadwuma nim
Yeah, the way to that extent. So the camera see so now we professor me mama original brother me for no the way you can beat you anyway to that extent. He said, "How you and I say you're a prophet and I say a prophetess and I say oh upgrade you." It's evangelist Jumana no. Evangelist Jumana no say evangelist be the one you no, so pretty. Kasana come na come no. I never wo ye na person will be there. But too for the more be so sacrifice me not to that extent say. What got solid there? It's a pile like a solid down. Not comfort that the toss are solid down. A pile like a solid no. A pile like of buying a pile like now solid down. I comfort that I got to West Simukamas. A pile like there. It is a home best that you man. Now what there? Now fire now Bishop Titi is in the tea as the sound of what they working. I was a fun some no more day. When your brain, I say, be a movie and Sabri, the higher any DAC diaba. Any achemo at the achemo because this is a BM there to my GH. Aha, and then some papa Ebremo. With me, I follow you on Instagram, Twitter, so at @GH_. Many Prophet Silas. And it didn't come over margin tribute about what you never fire comment session. Never sue me. Meeting Edna Ama Usua. Macram.